26 জানুৱাৰীত ঘোষণা কৰা হ'ব পৃথক কমতাপুৰ ৰাজ্য এখন নতুন ৰাজ্য হ'ব কেন্দ্ৰীয় শাসিত ৰাজ্য হ'ব পৃথক কমতাপুৰ তিনিখন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলা তাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব অসম পশ্চিমবংগ আৰু বিহাৰৰ জিলা অন্তৰ্ভুক্ত কৰি গঠন কৰা হ'ব পৃথক কমতাপুৰ खुलुमबाय गाइस आरोबाव फ्रिथांखि ब्लग चेनेलावहाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय माखासे निउसफोरखौहाय नुगासिनो दङ आरो निउस पर्टेलफोरनि गेजेरजोंबो जोङो निउसखौ खोनागासिनो दङ बोहैथि दाननिनो 26 जानुवारियावहाय दिनै कच राजबंशी जायफ्रा एसटि नङा बिथांमोननि रायजो दानो थांगासिनो दङ होननानै जोङो बहुत दावराव खोनागासिनो दङ नाथाय बै समाव जेब्ला बडलेण्डखौहाय जोङो डिमान्ड खालामदोंमोन बर' हारिया बडलेण्ड नांगौ होननानै बडलेण्ड सेपारेट बडलेण्ड नांगौ होननानै डिमान्ड खालामदोंमोन बे समावहाय आसाम गभर्नमेन्ट आरो भारत सरकार बिसोर मोननैजोंहाय बर' हारिनोहाय आलादा बडलेण्ड होआखै अब्ला बै कच राजबंशी एसटि नङै मानसिफ्रा माब्रै दिनैहाय गोदान रायजो मोननो हाथावना जों साननानै नाय जेरैहाय बर' हारिया 40 50 60 बोसोर दावहा नांबोसेयावबो दिनैसिमबो आलादा रायजोखौ मोननो हायाखै अब्ला बै मैया दाखालिसो ओंखारनाय कच राजबंशीफोर जायफ्रा दिनैहाय रायजो दानो नागिरदों बिथांमोना माब्रै बर'नि सिगां रायजो मोनथावना आंनि साननायावहाय बियो सम्भव नङा असम्भव बियो जेब्लानाखि बर' हारिया रायजो दाबिदोंमोन बे समावहाय बर'नि अनगा गुबुन हारिफोरा बर'नि एगेन्स्ट जादोंमोन बर'नि हेंथा जादों नाथाय दिनैहाय बिसोरो जोंनि बर' हारिखौहाय गावसोरनि सापर्ट बिदों जोंनि बर' दैदेनगिरि लिडार्सफ्रा माब्लाबाबो कच राजबंशीफोरखौहाय सापर्ट होनाङा होननानैहायसो आं सानो जोङो खोनानो मोनदों दिनैहाय कंग्रेसनि नेता क'क्राझारनि गर्जन मोसाहारि बिथां सारा ओरैबायदि मोजां खोथाखौ बुंदों बेखौहाय आं गनायो माब्लाबाबो बर'नि सिगां कच राजबंशीफोरा रायजो जानो मोनथावना नङा कच राजबंशीफोर रायजो दानायनि सिगां बर' हारिया रायजो मोननांगौ जेब्ला कच राजबंशीफोरनो कमतापुर होयो अब्ला जोंनि बर' हारिया माब्लाबाबो सिरि थानो नाङा आरो जोङो सोमावसारनांगौ जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरि लिडार्सफ्रा बेखौहाय खोमा सुनानै आरो बेखौहाय गोसो होनानै नायनानै बिजिरनानैहाय बेयाव हेंथा होनांगौ होननानै आं सानो मानो होनोब्ला जोङो 50 बोसोर 60 बोसोर दावहा नांसेयावबो इसिबां मानसि थैसेयावबो दिनैसिमबो आलादा हादर मोनाखै आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनो होआखै अब्ला माब्रै बै एसटि नङै मानसिफ्रा इसिबां हरखाबै रायजो मोननांगौ जाखो बेसेबां दुखु नांथावना स' रायजोफोर नोंसोरबो बिजिरनानै नाय बर' हारि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव रायजो राजा नोंसोर साफ्रोमबो मिथिगौ दिनै बडलेण्डआ दासिमबो जायाखै जोङो बर' हारिया सेपारेट स्टेट मोनाखै हाजार हाजार मानसि रुंसारि जानानै थांबाय जोङो नुनो मोनो कच राजबंशीफोरहा गावसिनिनो असे कालचार गैया दा बै हारिमु गैयै मानसिफ्रा माब्रै रायजो दानो हानांगौ माब्रै मोनथावना बेखौ भारत सरकारजों आसाम सरकारजों मिथिगौ आसाम सरकारा मा मावो भारत सरकारा मा मावो फैगौ 26 जानुवारियाव नोंथांमोना नुगोन आरो मिथिगोन स' आं अब्लाबो नोंथांमोननो माखासे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजोंहाय फोरमायनानै होलांनोसै आंनि सान्थौनि गेजेरजोंहाय आं बेखौनो मोनदांथियो जे कच राजबंशीफोरा माब्लाबाबो बर' हारिनि सिगां रायजो मोनथावना नङा ইতিমধ্যে সকলো প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হৈছে গৃহ মন্ত্ৰালয়ে সকলো প্ৰক্ৰিয়া শেষ কৰিছে আৰু 26 জানুৱাৰীত ঘোষণা কৰা হ'ব এই নতুন ৰাজ্য এই নতুন ৰাজ্যত কোন কোন জিলা থাকিব অসমৰ কোন জিলা থাকিব বিহাৰৰ কোন জিলা থাকিব আৰু পশ্চিমবংগৰ কোন জিলা থাকিব তাক আপোনালোকক সবিস্তাৰে জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ 26 জানুৱাৰীৰ পূৰ্বে গঠন হ'ব পৃথক কমতাপুৰ গৃহ মন্ত্ৰালয়ে সম্পূৰ্ণ কৰিছে সকলো প্ৰক্ৰিয়া তিনি ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলা অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব কমতাপুৰত অসমৰ দুখন জিলা অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব কমতাপুৰত ধুবুৰী আৰু দক্ষিণ হালমাৰা জিলা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব পশ্চিমবংগৰ 8খন জিলা থাকিব প্ৰস্তাৱিত কমতাপুৰত
কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং আৰু মালদা জিলা অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পৃথক কোচবিহাৰত। বিহাৰৰ থাকিব 2খন জিলা, অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পুনিয়া আৰু কিষাণগঞ্জ। এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। 26 জানুৱাৰীৰ পূৰ্বে গঠন কৰা হ'ব পৃথক কমতাপুৰ। গৃহ মন্ত্ৰালয়ে সম্পূৰ্ণ কৰিছে সকলো প্ৰক্ৰিয়া। 3 ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব কমতাপুৰত। অসমৰ 2খন জিলা অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব কমতাপুৰত। ধুবুৰী আৰু দক্ষিণ হালমাৰা জিলা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব। পশ্চিমবংগৰ 8খন জিলা থাকিব প্ৰস্তাৱিত কমতাপুৰত। কোচবিহাৰ, উত্তৰ দিনাজপুৰ, দক্ষিণ দিনাজপুৰ, দাৰ্জিলিং, জলপাইগুৰি, আলিপুৰদুৱাৰ, কালিম্পং আৰু মালদা জিলা অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পৃথক কমতাপুৰত। বিহাৰৰ থাকিব 2খন জিলা, অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পুনিয়া আৰু কিষাণগঞ্জ। আগতে বদলেন হ'ব, কাৰণ ইমান দীৰ্ঘদিনীয়াকৈ আমি 50-60 বছৰ বদলেন আন্দোলন কৰি আছে। ভাৰত চৰকাৰ, অসম চৰকাৰ বদলেন দিব পৰা নাই। কমতাপুৰ মই আন্দোলনে দেখা নাই। এই গতিকে কমতাপুৰ এনেকুৱা নহয়, কমতাপুৰ হোৱাত গৰ্জন মছাহাৰীৰ কোনো সুবিধা নাই। কিন্তু এই বদলেনটো বিভাজন কৰি, অসমখন বিভাজন কৰি কমতাপুৰ আমি নামানো। ৱেষ্ট বেংগলৰ কিমান অংশ তেখেত আগুৱাই লৈ আমি সহায় কৰিম লাগিলে, কমতাপুৰত ৱেষ্ট বেংগলৰ কমতাপুৰ পাব লাগে, সেইটো আমি সমৰ্থন। কিন্তু বদলেন বিভাজন কৰি, অসম বিভাজন কৰি কমতাপুৰ, সেইটো মই মোৰ হৃদয়ৰ পৰা ছাপোৰ্ট নকৰোঁ। ক্লিয়াৰ কথা। পিছ টকটো সদায় আদৰণীয় এটা কথা হয়। তেখেতসকলে আহক, চিজফায়াৰ লওক। আজিকালিৰ যুগত, এই হাইটেক যুগত ভাৰতবৰ্ষৰ সেনাৰ লগত যুঁজিব কোনো উগ্ৰপন্থী নিঠিকে। এইটো একেবাৰে মিছা কথা, আৰু সেইবিলাক ভাবিও লাভ নাই। এই গতিকে সিংহ ডাঙৰীয়া আহিছে, ভাৰত চৰকাৰৰ এজেঞ্চিৰ লগত নেগচিয়েট কৰিবলৈ আহিছে। খুব আমিও কংগ্ৰেছৰ হৈ পেলাই তেখেতক আদৰি জনাইছে, আৰু তেখেতৰ চিন্তাধাৰা যাতে পূৰ্ণ হওক, এইটোৱেই মোৰ আশা। কথাটো বাদি দিয়ে গাঁওবুঢ়াও নহ'ম, মই বদলে নোহোৱাকৈ ইমান ডাঙৰ মিছলিয়ে ক'ব পাৰা। लोगोफोर, नोंसोर भिडिअखौ नायबाय आरो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय नोंथांमोन, नोंसोरो भिडिअखौ नायनानै मिथिबाय। दिनैहाय बुंदों नैबे बोहैथि दाननिनो 26 जानुवारि 22 जानुवारियावहाय कच राजबंशीफोरनि कमतापुर रायजोआ दाजागोन होननानै बुंदों। नाथाय जोङो नायनोसै, जुदि बे 22 जानुवारियावहाय कच राजबंशीफोरनि रायजोआ दाजायोब्ला जोंनि बर' हारिनि 40-50 years 60 years नांबोनाय बै दावहाया बबेयाव गोमानानै थांखो? जों बर' हारियानो बयनिफ्रायबो सिगांसिन मोननांगौ रायजोखौहाय। जोंनि बर' हारिया बड'लेण्डखौ मोनाखैब्ला जों माब्रै बै गुबुन हारिनो होनाय रायजोखौहाय जों गनायनो हानो? लोगोफोर, भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला हाजासे शेयार खालामनानै हो, जेन' आंनि नैबे फिथांखि ब्लग भिडिअनि बुंनाय रावफ्रा गोसारहैनाय बायदि आरो बै गिदिर गोलाव मानसिफोरनि सिगाङावबो सहैनाय बायदि। भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन। गोजोन्थों भिडिअखौ नायनायनि थाखाय। जय बर' हारिनि।